Nashukuru kwa kuwa nimeweza kusimama hapa mbele ya mwenda zake. Nimeomba Mungu anipe nguvu na kuweza kusimama. Ni kama gisi walivyowaambia alikuwa akiitwa Isirabahenda Uwase Kibasumba. Kanda mazina iwe na yanyirayo. Na majina alikuwa ni yake kweli. Kubera alikuwa yasaga. Kwa sababu ndiyo gisa alikuwa amefanana. Ndio jina ya Isirabahenda. Jina ya Isirabahenda. Twebwe bacu titwagira amahirwe kugira abantu benshi. Familia yetu imepoteza watu wengi. Niyo mpamvu data bukwerera mu iseguki. Na ndiyo maana shosho wake alikuwa amemuita hivyo. Baba yake alikuwa amemuita hivyo. Kubera yuko isente yaragize amahirwe kugira abana benshi. Kwa sababu yeye guka hajapata watoto wengi, aravuga ngo abana biwe ni mazina yiwe. Na watoto wake kawaita majina hayo. Aravuga ngo ni Isirabahenda. Naye akamuita watoto wake kawaita majina ya baba yake Isirabahenda. Bose niko bitwa. Na watoto wangu wote ndio gisi wanaitwa. Abatujana mu mishinga bazamva baguma guhamagara iryo zina. Wale ambao tunaenda mahali tofauti wanajua hiyo jina. Yuko ari se wabise. Ni kwa sababu ni majina ambayo baba yake amewapatia. Kubera hari impamvu. Kwa sababu kuna sababu. Kabampagaze hano shimira abantu bose. Ninasimama hapa nikiwashukuru watu wote badutabaye ambao wamekuja kutufariji. Nukuri ndabashimiye bene data. Kwa kweli ninawashukuru. Mwavuye mu ntara zitandukanye. Mmetoka mahali tofauti. Nukuri mwasize zanyu. Mumeacha mambo yenu. Mwasize utuzi. Mumeacha kazi zenu. Ariko muravuga ngo reka muze kututabara. Lakini mkasema mkuje kuweza kutufariji. Sinoshobora kuvuga mazina yanyu. Siwezi nikataja majina yenu. Kuko sinobamenye. Kwa sababu siwezi nikawajua nyinyi wote. Ariko aho buri muntu wese yicaye. Lakini mahali wewe unaketi. Amatike yanyu mwatanze. Tiketi zako ambazo umetoa. Imyanya yanyu mwatanze. Muda wako ambao umetoa. Imana mu ijuru banteye umugisha. Mungu awabariki. Kandi murabizi ko twese ariyo nzira. Na mnajua sisi wote ndiyo njia. Ubukomeye. Ukiwa na nguvu. Ubaworoheje. Wala ukiwa wewe ni mzaifu. Uburi mwiza. Ukiwa ni mrembo. Ubutari mwiza. Ukiwa wewe sio mtu mzuri. Twese niyo nzira. Sisi wote ndiyo njia. Kabambabwiye ngo mukomere. Ninawaambia mufarijike. Nanje nakomeye. Na hata na mimi nimefarijika. Yuko dusubiye wabo mubiri. Tukirudi kwa mwili. Divine ntaba yapfuye. Mtoto wangu hangekufa. Kubera impamvu. Kwa sababu. Ariko kuba zarategujwe n'umugambi w'Imana. Lakini kwa kuwa ni mapenzi ya Mungu. Divine agomba gupfa. Mtoto wangu lazima aende. Kubera impamvu. Kwa sababu. Kubera Divine mubona no Kibasumba Uwase. Mkiona mtoto wangu huyu ambaye amelazwa hapa. Aba bantu bose bakumonye kubera impamvu ziwe. Kwa sababu nyinyi wote mmekuja kwa sababu yake. No kubera agiraga inshuti nyinshi. Ni kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na marafiki wengi. Ngiye no kubigenzura ntakindi kirokira abana abakobwa shabuze abasore bangana gutya. Na hata ukiweza kuangalia nadhani naweza kuwa ni mara ya kwanza kuona vijana wasichana na vijana ambao wamekuja kwa matanga kama siku ya leo. Ariko Divine ni umukobwa udasanzwe. Ni kwa sababu yeye alikuwa ni mtoto ambaye ni wa ajabu. Kubera Divine yaragwaye. Kwa sababu mtoto wangu amegonjwa. Arantangaza. Nikashangaa. Aragwara arankomeza. Aligonjwa lakini ameendelea kunifariji. Akaba nije ucika intege. Mimi nilikuwa nikiwa mdhaifu na mnyonge. N'abandi bose bamusuye. Na watu wote ambao wamekuja kumuona. Bamubaze ngo sumeze gute. Yule mtu alikuwa akimswali. Akababwira ngo iko sawa. Anawaelezea kwamba yeye iko sawa. Kandi ndatekereza yuko abantu bose bamusuye. Na ninadhani watu wote ambao wamekuja kumuona. Ntawe Divine yatakiye ngo amubwire ngo hako haramu. Hakuna mtu ambaye amelalamika kumuelezea kwamba mahali hapa ndiyo ninasikia maumivu zaidi. Bigaragaza yuko Divine ari umukobwa w'intwari. Na imeonyesha kwamba alikuwa ni shujaa. Yari intwari. Na alikuwa ni shujaa. Yuko jewe nyaza abana nkiri muto cyane. Mimi nimezaa watoto wangu nikiwa mdogo sana. Nashatswe ndi muto. Na nimeoleka nikiwa mdogo. Nzara nkiri mutoya. Nikazaa ningali mdogo. Mbese nkurana n'abana banje. Ni kama nimekuwa pamoja na watoto wangu. Abatatuzi bageze bagira ngo none turi amasista. Wale ambao hawakuwa wanatujua walikuwa nadhani ni mdogo yangu. Niwe wa kabiri. Na alikuwa ni mtoto wangu wa pili.
ariko yari yarakuze cyane, na alikuwa amekuwa sana. ntawageze umenya imyaka afite. Watu hawakuweza kujua miaka yake, kwanje mu butoya nk'imuzara, kwa sababu hata kuanza utoto wake agifite imyaka 3, kingali mtoto wa miaka 3. bizwe ni kumwana w'imyaka 4. Ulikuwa unadhani ya kwamba ni mtoto wa miaka 4, yuko Divine ntabwo yigeze kungora kuva, kwa sababu mtoto wangu hajanisumbua hata utoto wake habe n'umunsi n'umwe, hata siku moja. Yuko kabashima Imana yuko Imana itanyeretse kuko Divine agomba gupfa. Ninashukuru kwa sababu Mungu hajanionyesha kifo cha Divine siku zote. Niyo mpamvu nakomeye, na niyo sababu nimeweza kuimalika. Yuko ije kunyereka kuko Divine azapfa, na ingekuwa Mungu amenionyesha kwamba atakufa, ntabwo imameze gutyo, sijue kama ningekuwa hivi peke yake. Abo bana bamwe na Bagasarani, watoto wamoja ni Wakasarani, abandi na Bagitengera, wengine ni Wakitengela. Sinzi amenye bazaturuka nanje, na mimi sijua watoto walikuwa kutoka wapi kuja kumuona Divine. Yuko nageze numva havugana nabo, nilikuwa nikisikia kiongea nao, kubera njewe ndi umuzeyi, kwa sababu mimi ni mzazi. Ngahita mubwira ngo uri mutoya, ninamwelezea wewe ungali mtoto mdogo, komeza n'ishuri, endelea na shule. Ubwo utangiye kugenda uvuga kuri telefone, unaanza kuongea mambo kwa simu, tejo nejo bundi woje gushaka, na kesho yake unaweza kuwa na mafikiri ya kuoleka. Ndamubwira turi mutoya mwana wanje, ninamwelezea ungali mtoto mdogo wa mtoto wangu, mwiza, na ungali mtoto mzuri, ntabwo babwawe, sijakuwa na hofu kwa maisha yako. Uzitonde wige, nenda pole usome, urangize ishuri na umalize masomo, uzoshakwa neza na utaoleka vizuri. Nyuma sibi nyuma, nikirudi nyuma, umunsi mvuga ngo Divine yagwaye, siku niliposikia nimesema ya kwamba Divine amegonjwa, hari manyana yanje twavuganye ari hano, kuna manyana yanje baba yake na mkwe wangu, ndamubwira ngo nyagwajije umwana, nikamwelezea nimegonjesha mtoto, atarambaza uwariwe, kabla hajaniuliza ni nani. Yamambwira ngo se wa mukobwa wa mwiza ni wagwaye, akasema ni ule mtoto wako mzuri. Ndamubwira ngo nyene wagwaye, nikasema ndiyo ni yeye. Ndabimenya kuko abantu bose bazabona kuko Divine ari mukobwa mwiza. Hiyo siku nikajua kwamba mtoto wangu watu walikuwa wakiona kwamba ni mtoto mzuri. None kuri ubwo ndakomeye, kwa hiyo nimeimarika, yuko mukobwa mwiza yagiye, kwa sababu msichana mzuri mrembo ameenda, yuko ntabwoba, si hofu. Abana benshi, nina watoto wengi. Nukuvuga ngo Debora wenyine, ni Debora yeye mwenyewe harimo 3, na ako pamoja na ako ndani watu 3. Debora wenyine harimo 3. Debora ako na watu 3, basanga abandi 3, na hapo kuta wengine 3 ambao nimekuwa nao, aba ni 6, hao ni watoto 6, ariko sabo bonyine, na sio hao wenyewe, nabo bose navuze mpamagara mu mwanya, na hata hao watoto wengine ambao ni marafiki ni watoto wangu, nabo nabana banje, nao wamegeuka wangu, nabana banje ni watoto wangu, yuko tacho nzababurana, kwa sababu chochote, kwa sababu niko pamoja nao, yuko nabanye nabo, kwa sababu nimekuwa nao, baranyegera, wakanikaribia, begera izo wakamwelea mambo shimiyaho mwicaye. Ninawashukuru mahali ambapo mmeketi, ariko ndabahamagara nije kwicara, na kabla sijakaa nitawaita kugira ngo bababone, na msimame hapa pamoja nami waone, n'abavyeyi babavyaye, na wazazi ambao wamewazaa, bafite umugisha mwinshi, wana baraka, n'abazabashingira, na wale ambao wataoleka na nyinyi, bafite umugisha mwinshi, wana baraka. Imana ibaheze umugisha, Mungu awabariki. Nkaba ngiye gushimira, ninataka kushukuru umuryango wanje, kushukuru familia yangu. Nashatswe mu muryango udasanzwe, nimeoleka kwa familia nzuri ikundana, ambayo inapendana. Hari bumwe iza ntabura nkavuga ngo none nuko nabagiyemo ndi muzara wabo, kuna wakati mmoja na wao hajakosa pesa za matibabu, habe n'umunsi n'umwe, hata siku moja. Kuja bagumye kuvuga tutagiye dutinde tuguma guce mu bitaro byinshi, gisi wamesema hizo hospitali zote ambazo tumepitia, Divine yaziciyemo, amepitia kwa hizo hospitali zote, kandi guca muri izo bitaro, kupita kwa hizo hospitali na amafaranga menshi, ni pesa nyingi.
sinze nimba bayakusanye kugira ngo bababwire. Sijue kama familia yameweza kukusanya pesa zote ambazo wametumia ili wawaelezee, kubera ni nyinshi, kwa sababu ni nyingi. Iyo je kuba amafaranga azacungura umuntu ntape, ingekuwa pesa zinaweza kumkomboa mtu asikufe, Divine ntaba yapfuye, mtoto wangu hangekufa. Kandi iyo Divine aje gufata aravuwe, ingekuwa mtoto wangu ametibiwa, cyavuze ngo avugwe ku bitaro bikomeye, wala tibiwa kwa hospitali ambazo ni nzuri, mba narababaye, ningehuzunika. ariko itumye nkomeye, lakini ninafarijika kwa sababu yuko Imana ibikora ivyo ishaka, kwa sababu Mungu anatenda yale ambayo anataka, ntabwo Imana yakora ivyo dushaka, na Mungu hawezi kufanya mapenzi yetu. Ije ku Imana izikora ivyo dushaka, ingekuwa Mungu anafanya mapenzi yetu, Divine yarasengewe, mtoto wangu ameombewa, Divine yaravuwe, mtoto wangu ametibiwa, inshuti zaramusuye, marafiki wamekuja kumuona, abantu bose baramuririye, wengi wamemulilia, abantu bose baramusengeye, wengi wamemuombea, ariko kubera Imana yamukunze, lakini kwa sababu Mungu amempenda iramutwara, akamubeba. Niyo mpamvu nakomeye, na ndiyo maana ninaimarika, kandi niyo mpamvu twamenye Imana, na ndiyo maana tumejua Mungu. Nkabashimiye, ninashukuru baramubanje bari hanze, familia ya mzee wangu bari hanze, mabraza zake ambao wako nje Marekani. Nkabashimiye Ruganzu uri Kinshasa. Ninashukuru ndugu Ruganzu ambaye yuko Kinshasa. Ndagenda mvuga bukeya, Dema yaravuga cyane. Nitajaribu kugusia kidogo, najua ndugu yangu atakuja kuongea zaidi. Kubera bazaba amafaranga ari mbari ibihumbi 50, kwa sababu walikuwa wamenitumia pesa mingi kila wakati mmoja 50,000, ari mbari ibihumbi 700 bahamagaje, wakiniitisha 700 wanatuma. Uwo munsi turi ku bitaro, hiyo siku tukiwa hospitali, bayaka bagahita bayohereza, wakiomba pesa. Nukuvuga ngo abara mu banje ntibasanzwe. Ndugu zangu hawa mabraza wa bwana yangu ni watu wa maajabu. Divine yakagombye gukora, wametenda kile baba yake na Divine angefanya. Hakuna kitu ambacho hawafanya, hata kitu kimoja. Siweze kuwalaumu hata kitu kimoja. Ndugu zangu ambao tulikuwa nao baba yake Fisto na Kagbo, ngo tugwanire ubuzima bwa Divine, na tulikuwa tukipigania maisha yake yawe mazuri. Yuko Divine twatumize kuwa tunatarajia mengi kwa Divine. Hanyuma yaho isafisa kubera atagira umwanya, ndugu azakora, alikuwa akifanya kazi, tukajana na pastor, tukaenda na mchungaji. Pastor sinabona ko namubabwira, mchungaji siweze nikasema kuhusu yeye. Pastor ntasanze, si mtu wa kawaida. Yuko yandinze umwanya munini kuri stage, nisubiri masaa mengi kwa stage. Twebwe abagore tutadusohoka mu nzu, mnajua wa mama kutoka kwa nyumba ni ngumu kidogo, kama amevumilia. Yeye kuba ari nkagisirikare, nimejaribu kufikiria kuwa yeye angekuwa ni jeshi, yaje kuba ari mu gisirikare, ingekuwa yeye iko mwanajeshi, mbana namwongereje mapesa, ningemupatia grade, ariko muda, ariko Imana yo mu ijuru, lakini Mungu wa mbinguni ahagaze, ambapo mahali alinaposimama, imirimo yakore Divine, kazi ambazo umezitenda kwa Divine, Imana yo mu ijuru, Mungu wa mbinguni izokumpera umugisha, akupatie baraka. Jewe ntacho no guheza, mimi siweze nikakupe chochote. Wagezaho umubwira turi kumwe ngo nakiruzo muheka, umefika kwa kiwango cha kumelezea kwamba kipona utaweza kumbeba kwa mgongo. Takutagize
na hakuna kitu ambacho haujafanya kuhusu mtoto wangu. ntabwo utagize Umefanya chochote kwa mtoto wangu, ariko Imana yo mu ijuru lakini Mungu wa mbinguni akumpera umugisha akubariki sana mwinshi utagabanyije na baraka tele. kabashimira muramu wanje Ninashukuru kwa ndugu yangu uvuye Amerika kujya bavuze ambaye ametoka Amerika. simpamenya hantari Ali hewande wao. kabashimira muramu wanje Ninashukuru kwa ndugu yangu ambaye ametoka Marekani, ni shemeki yake. ukuvuga ngo uyu muramu wanje ntasanzwe. Huyu shemeki si mtu wa kawaida. Kuvuga ngo mwumve namwe yavuye kubera kubwa Divine. Munasikia kutoka Marekani kwa sababu ya kuja kumuzika. No kuvuga Divine ntasanzwe. Ni kama mtoto wangu si wa kawaida. Ntabwo asanzwe. Si mtoto wa kawaida. Kugira ngo atekereze kuvuga ngo ntiyoreka guherekeza Divine. Akaona ni vizuri hawezi kuacha kuja kumsindikiza mtoto wetu. Ndagushimye muramu wanje. Nakushukuru ndugu yangu shemeki. Imana yo mu ijuru, Mungu wa mbinguni itazikiranirwa, ambaye haziyakiwi, watanze amafaranga, umetoa pesa, n'abandi mwari muri kumwe mwese murafatikanya, pamoja na wengine ambao mlikuwa pamoja nao, mwari tanze mamubwira ngo mucungure Divine, sababu mumukomboe ndugu Divine, kubera kumukunda, kwa sababu ya upendo mwingi, kubera ari umukobwa mwari mutezemo byinshi, kwa sababu mlikuwa mnatarajia mengi kwake, ariko tizakunze, lakini haikuwezekana. Ariko kubera imirimo wakoze umezifanya na bagenzi bawe pamoja na ndugu zako wengine, abo ntazi, wenye sijui n'abo nzi, wale ambao ninajua, izokupera umugisha, wape baraka, izogera ku bana bawe, na baraka hizo zifika kwa watoto wenu, no ku buzukuru, hata kwa wajukuu, no ku buzukuruzi na vijukuu. Nkaba nsubiye inyuma, Ninarudi nyuma, ngiye gushimira uyu muramukazi wanje turi kumwe. Ninashukuru kwa sister huyu ambaye tuko pamoja naye. Uyu muramukazi wanje ntasanzwe. Huyu sister ni si mtu wa kawaida. Hari ukuntu baza bavuga ngo ni ukuvuga kubera amarangamutima. Kuna wakati mtu anaongea kwa sababu ya emotion, ariko n'abandi baraza kumubabwira, lakini najua na watu wengine watakuja kumuongea. Twebwe tumufata nka muramukazi wacu. Sisi hatumchukue kama sister yetu, yuko tutabonye data bukwe, kwa sababu hatujamuona baba mkwe. Twabonye amahirwe, hatujabahatika kumuona baba mkwe, ariko uyu nguyu tuzatumufata nka data bukwe, na huyu ndiye amebaki kama baba mkwe. Ntabwo tuzatumufata nka muramukazi wacu, na hatumchukue kama sister in law, habe n'umwe, na hata siku moja, habe n'abagabo bacu, hata wazee wetu niko bagazamufata, na walikuwa kimchukua kama baba kubera za bakorera byinshi, kwa sababu amewatendea mambo mengi. No kuvuga ngo Divine gwara muramukazi wanje yarantangaje. Huyu sister amenishangaza. Bageza bohereza amafaranga, walikuwa kitoa pesa, chabuze buca bayohereza, wala siku ya kutuma pesa. Ni ikintu ntazibagirwa mu buzima bwanje, ni kitu ambacho siwezi nikasahau katika maisha yangu. Akampamagara, ananiita, akambwira ngo ejo tuzohereza amafaranga, ananiambia kesho tutatuma pesa. Tukazitekereza amafaranga y'umwana. Usiongeze kufikiria mahali pesa zitatoka, yuko amafaranga ariho, kwa sababu pesa zipo, amafaranga turayohereza na pesa tutazituma. Ni ukuvuga ngo uyu muramukazi wanje ntasanzwe, si mtu wa kawaida, ni w'agaciro kenshi, ni mtu wa maana wa thamani. Aza dukorera imirimo, anatufanyia mambo mengi iyo basaza be bakagombye gukora, ambayo kaka zake wangefanya, ariko azabikora, lakini yeye anafanya. Yuko ntakiza gikehana habe na kimwe, hakuna kitu ambacho kinakosekana. Bijya byose bakagombye gukora, yale yote ambayo wangefanya, uyu mpagaze iruhande rwanjye azabikora. Yeye huyu ambaye anasimama pamoja nami anafanya. Nimekaa siku nyingi hano muri Kenya, murabizi udafite ugukorera hari ukuntu nyine wumva mnajua hapa kama ufanye kazi maisha ni magumu, ariko nta munsi n'umwe nabuze iconge, lakini hatujakosa kitu za kukula habe na kimwe, hata siku moja. Amafaranga yarazaga, pesa zilikuwa zinakuja, tukarya, tunakula, tukambara, tunavaa, tugasa neza, tunafanana vizuri. Tamusi amafaranga yo kwishyura inzu yabuze, hatujakosa pesa za rent. Tamusi kuyabuze, hakuna siku tulikosa unga kwa nyumba. Tamusi amasukari yabuze, hakuna siku tulikosa sukari kwa nyumba. Zose twarabibonye, na yote tumeyaona.
kubera impamvu ziwe kwa sababu yake n'abandi. na wengine. Ni ukuvuga ngo dema Imana yo mu ijuru Sister, Mungu wa mbinguni, ibuze ukora yale ambayo unayotenda, jewe ndabivugaho bukeya, mimi ninaongea kidogo, ariko Imana yo mu ijuru lakini Mungu wa mbinguni izoguheza umugisha, akupe baraka, uzogera ku bagukomokaho bose, ufike kwa wako na wajukuu, yuko uzukora imirimo nk'imwe Dorcas yageza, kwa sababu nimeona kazi zako ni kama zile za Dorcas ambayo Biblia inasema. Imana yo mu ijuru kumpera umugisha, Na Mungu akubariki, mwinshi utagabanyije, ambayo ni baraka tele. Reka nshimire basaza banje. Wacha nishukuru kaka zangu, Shimiye basaza banje baje kundeba, kaka zangu ambao wamekuja kuniona, baza mu rugo, wamekuja nyumbani, baza ku bitaro, wamekuja hospitali. tacho nabona no baheza, Siweze nikawapate kile cha kuwapa, n'urukundo mwanyeretse gumusha, mumenionyesha upendo. gusa umwe ntawuri hano, Mmoja hayuko hapa, ariko urukundo mwanyeretse kumwishwa, lakini upendo ambao mmenidhihirisha na kudhihirisha mwipo wenu, Imana yo mu ijuru Mungu wa mbinguni itazikiranirwa, ambaye haziyakiwi, izobampera umugisha. awabariki. Turacunguza umwanya, Tunakomboa muda kubera bavuga ni benshi, kwa sababu ya watu ambao wataongea ni wengi. hari abantu toreka gushimira. Kuna watu ambao siweze nikaache kushukuru. Akashimira abantu barungaye, Wacha nishukuru watu walongai. abantu barungaye ntibasanzwe, Watu walongai si watu wa kawaida. abantu barungaye ntibasanzwe, Watu wa kawaida, walongai si wa kawaida. kwanje ku bakobwa, Kuanzia kwa wasichana, kwanje ku basore, kwa vijana, kwanje ku bamama, kwa wamama, baransuye wameniona uko bashoboye, gisi walikuwa wameweza. baje ku bitaro, Wamekuja hospitali, baje mu rugo. wamekuja nyumbani. Sinovuga amazina yabo ngo mbamenye, Siwezi nikataja majina ili niweze nikayajue, ni benshi. ni wengi. Imana yo mu ijuru, Lakini Mungu wa mbinguni, abantu barungaye, watu wa Rongai, abantu barungaye, watu wa Rongai, Imana yo mu ijuru Mungu wa mbinguni itazikiranirwa, ambaye haziyakiwi, ibampera umugisha awabariki. kandi mwinshi. Na Hari abandi bantu ntagomba kureka gushimira. kuna watu wengine ambao siwezi nikaacha kuwashukuru. Hari Papa Chance, Kuna Baba Chance, hari Gasore, kuna mchungaji Gasore, hari Papa Sole, kuna Papa Soleil, hari Mushambara bavuga. na mimi ambayo ninaongea. Abo bantu ntibasanzwe kuri jewe, Watu hao wamekuwa watu ambao si wa kawaida kwangu, bambaye hagufi. wamekuwa karibu yangu. Gasori we na Papa Chance, Mchungaji Gasore pamoja na Baba Chance na Papa Sole, na Papa Soleil. sinzi ko mpamvuga amazina mukabamenya. Sijue kama ninasema hivyo mtawajua, Na abapasiteri banje ni wachungaji wangu. ndabuha cyane, niyo mpamvu tambavuga mu izina. Ninawaheshimu, ndio maana sisemi majina yao. Ariko n'abampamvuga mu izina suko ari kubasuzugura. Na wengine ambao nimesema majina si kwa sababu ya kuwadharau. Abo bantu mpamvuga bagenze amajoro kubera Divine. Hao ambao nimesema wametembea usiku kwa sababu ya Divine. Bagenze umugoroba kubera Divine. Wametembea jioni. Imbeho yarabakubise. Baridi imewapiga. Inzara yarabariye. Njaa imewauma kubera impamvu za Divine. kwa sababu ya Divine. Tacho nabona no baheze. Sina kitu cha kuwapa, ariko Imana yo mu ijuru, lakini Mungu wa mbinguni itazibura kugira, ambaye haziyakiwi, izobampera umugisha, atawapa baraka mwinshi utagabanyije, ambaye ni baraka tele. Kaba nshimiye Bishop wacu. Nashukuru Bishop. Bishop yaransuye. Bishop amekuja kuniona. Ni ukuvuga ngo Divine ntasanzwe. Divine si mtu wa kawaida. Bishop yaransuye. Bishop amekuja kuniona ingenzi nyinshi, mara nyingi, ku bitaro, hospitali. Takwa tagize, hakuna kitu ambacho hajafanya. Yatanze n'iziwe, ametoa pesa zake, atanga n'umwanya, ametoa muda wake. Ni ukuvuga ngo Bishop mu cyubahiro cyawe, Mchungaji Bishop, kwa heshima zako, Imana yo mu ijuru, Mungu akubariki. kumpera umugisha mwinshi. Mungu akubariki sana. Kumpera umugisha mwinshi. Mungu akubariki sana, utagabanyije, ambayo ni baraka tele. Kuri ubwo ngubwo, kwa hiyo navuze ngo nimumara kuvuga, nimesema mkimaliza kuongea ndahamagara babana na babwire, nitaita wale vijana, wale watoto wangu wengine. Ikindi kitu ambacho nilikuwa nisahau kidogo, subi nyuma bukeya, ninaporudi nyuma, shimie Papa Sara.
Ninashukuru Papa Sara. nahaguruke mu cyubahiro cyo mu murebe. Kwa heshima zake asimame mumuone. Papa Sara Divine Papa Sara ni baba ko sinzi rimba batamuheza umwanya, sijua kama atampatia muda. ariko bagomba kumuheza. Nilikuwa ningeomba wampatie muda. Kubera Papa Sara Divine, Kwa sababu ni kama baba yake na Divine. tukiri kuri Goma, Wakati tulikuwa tukiishi Goma, Papa Sara ageza mu ishuri. yeye ndiye alikuwa akimlipia shule. Batamuzi ni umuko wacu, Wenye hawamjui ni mkwe wetu, kandi ni sawa Divine. na tena ni kama baba yake na Divine. Divine yageza afata amanota menshi. Divine alikuwa akipata pointi nyingi. Icyantangaje, Kinachonishangaza, akamuhemba akamugurira ji. na alikuwa anakuja nampatia juice. Waba wishura umuntu ku ishuri, Unalipia mtu shule yasohokana amanota menshi ukongera na ukamuhemba. akipita alafu nakuja tena unamubariki. Ni ukuvuga ngo Papa Sara, Papa Sara, Imana mu ijuru, Papa Sara Mungu wa mbinguni izo kumpera umugisha. akubariki. Ahari nienda usigira nje naribagiwe. Nadhani ya kwamba mimi nimesahau. Ntabwo no kwibagirwa. Siweze nikasahau. Ahubwo Nilikuwa nimekukosa kwa nyumba. hari umuntu natumye, Kuna mtu kavuga ngo se Papa Sara ntiyabimenye ko umukobwa we, kweli haujajua kwamba mtoto wako amekufa, ariko warabimenye. lakini najua umejua. Kuba nawe wageze aho ngaho, Na kuwa wewe umekuja siku ya leo, Imana mu ijuru kumpera umugisha. Mungu akubariki. Imana mu ijuru kumpera umugisha. Mungu akubariki. Kabanshimiye n'ishuri yigira. Ninashukuru shule ambalo anasoma, na Umuvyeyi we yicaye hari mukuru w'ishuri, mkurugenzi wa shule yuko hapa, ni umuvyeyi wa Divine. ni mzazi wake wa Davini. Ni umuvyeyi wa Divine, Ni mzazi wake kweli kimwe nanje. kama mimi. Yuko umuntu mbese ukwigisha ishuri Yule ambaye anakufundisha masomo tatandukana n'umuvyeyi wakuzaye. hakuna utofauti na mzazi wako ambaye amekuzaa, Kuba yari yarafashe Divine kwa sababu alikuwa amemchukua Divine akamwigisha, akamsomesha, ariko Imana ikabitabikunze, na Mungu hajapendelea kuishi naye, ikaba yamutwaye. na Mungu akamchukua. Ni ukuvuga ngo imirimo nawe yakoze, Kazi ambazo na nyinyi mmezifanya kama shule, Imana yo mu ijuru, Mungu wa mbinguni, nabonye abarimu biwe, nimeona walimu wake, nure mukuru nyine w'ishuri, nimeona mkurugenzi wa shule, n'abanyeshuri wanafunzi ambao wamesoma naye bakeneye guherekeza inshuti ziwe, na wamependelea kuweza kumsindikiza inshuti yiwe. rafiki yao. Ni ukuvuga ngo Imana yo mu ijuru Mungu wa mbinguni ibampera umugisha mwinshi. awabariki sana. Kaba nshimiye musaza wanje Runyambo. Ninashukuru kaka yangu Runyambo, Sinzi ahantu ari, sijue mahali na keti. ni ukuvuga ngo musaza wanje Runyambo ntasanzwe. Ye Runyambo si mtu wa kawaida. Runyambo iryo shuri Divine yigiraho, Shule ambalo Runyambo anasomea, ishuri Divine Divine yigiraho, anasoma kwa hiyo shule ya ufanisi. Runyambo niwe wari mushakiye. Runyambo ndiye amekuja kutafuta shule hilo. Ni ukuvuga ngo Runyambo ntasanzwe, Si mtu wa kawaida. yuko yahise abona kuko Divine agomba kwigira kuri iriya shuri, Ameona ni vema Divine asome kwa hiyo shule, ishuri rya prive. na ilikuwa ni shule la private. Aravuga ngo Divine yige, Akasema Divine asome kubera yari yaramubwira umutwaro kamwishwa wiwe, kwa sababu alikuwa na mzigo kama mwipwe wake. aravuga ngo yige Akasema asome kugeza arangije ishuri. na mpaka malize masomo. Ikibatangaje agejeje kumwishurira ishuri, Kinacho washangaza alikuwa akilipa shule, akambwira yarayavuyeyo. ananiambia kisha maliza kulipa shule hilo, Akampamagara ngo se wamenye ko nanagiye ku ishuri, na anasema ulikuwa unajua kwamba nilikuwa kwa shule kulipa. umwe nkamubwira ngo uriya mama w'ishuri yambwiye. Ni wakati mmoja ninamuelezea mkurugenzi ameniambia, Ubundi nkamubwira ngo ntiyambwiye. wakati mwingine ninamuelezea sijajua. Ni ukuvuga ngo musaza wanje Runyambo, Kaka yangu Runyambo, ni ukuvuga ngo ntusanzwe, najua wewe si mtu wa kawaida, tacho nabona no guheza. na siweze kupata kitu cha kukuweza kukulipa Ico twakagombye gukora, kile ambacho tungekulipa, ico twakagombye gukora, kile ambacho tungefanya sisi wote, ico nawe wakagombye gukora, na kile wewe ungekifanya waragikoze. na umekifanya. Ni ukuvuga ngo Imana yo mu ijuru Mungu wa mbinguni azokumpera umugisha akubariki, mwinshi, baraka tele zitagabanyije, ambayo haipungukiwe, zizogera ku bana bawe, na ifike kwa watoto wako kubuzukuru, na wajukuu kubuzukuruza. na vijukuu. Imana ikumpera umugisha mwinshi. Mungu akubariki. Ni ukuvuga ngo Divine wanje
na Divine wangu Imana yo mu ijuru na Mungu wa mbinguni umumpera umugisha imubariki. yuko sinigeze gukora akazi ko mu nzu nk'abandi bagore, Sijafanya kazi ya nyumbani kama mama wengine, yuko mbese bahise bakura nanje ntarakura cyane, ni kama tumekuwa pamoja nao, ariko namandeka akazi ko mu nzu nikaacha kazi ya nyumba kubera nari mfite abakobwa, kwa sababu nilikuwa na wasichana kwa nyumba, uwa mbere arashaka na mkubwa yake kaoleka kandi agenda kiri mutoya, naye ameenda kiwa mdogo, ariko nsigarana na Divine, lakini nikabaki pamoja na Divine. ankorera imirimo nk'umwana n'umuvyeyi, amenifanyia kazi zote kama mtoto na mzazi. ni ukuvuga ngo ibirebana n'ibintu byo mu nzu kujya mubiza bafite abana bari nka Divine, Kwa wale ambao wanajua mambo ya nyumbani na mkiwa na wasichana kama Divine, kitwa turebana n'ibintu by'amasahani, mambo ya vyombo koreye kazi ambazo mtoto wangu amezifanya. Imana yo mu ijuru Mungu wa mbinguni uzamumpera umugisha mwinshi, amubariki kwa kazi ambazo amezitenda. ntako atagize, Hakuna kitu ambacho hajakifanya. yakoze ibyo yakagombye kunkorera, Amefanya kazi ambazo angezifanya, kandi Divine mubona hanamubonye mukeneye, na nimepata kiwa ni mtoto nikimhitaji. mwavuga ngo ese hari uwo bazabona badakeneye, Mnaweza kusema kuna yule ambaye anapata mtoto ambaye hajamuhitaji kubera akazi se yakoraga, kwa sababu kazi ambazo baba yake alikuwa akizifanya, yari amaze iminsi adataha mu rugo. alikuwa ni siku nyingi hakuje kwa nyumba. Ni ukuvuga ngo nagiye kureba se, Na nilienda kuangalia baba yake, maze imyaka 3 na ili 3 hatuonane na yeye n'amezi 2, na miezi 2. urumva iyo myaka ni myinshi. Mnajua hiyo miaka ilikuwa ni mingi, hatukuwa pamoja na mzee. Biba ngombwa yuko inje kumureba kubera impamvu, Ikabidi niende nimuone mahali kwenye alikuwa, kubera akazi yakoraga, kwa sababu ya kazi ambazo alikuwa akizifanya, ariko kwari kugira ngo na ilikuwa ifanyike ngo tuzosigarane Divine nibaki na mtoto wangu Divine n'abandi. na wengine. Ni ukuvuga ngo umugabo wanje nawe muheza agaciro, Mzee wangu ninampa heshima kuzo yakoze, kwa kazi ambazo amezifanya. yakoze mu gihe ciwe, Amefanya kazi zake wakati wake, ndamushimiye. ninamshukuru.